abusan komo bi akoso efa eye Daddy Lumba abusan panyini ya flene se eye abusan panyini ejewusu abusan enkomo bi ekoso ne nsema ebe nane se odobro ni Priscilla ede aduro pa na ahono ede aye Daddy Lumba abusan panyini eno da nchen so a eye Daddy Lumba nua ba ya flene se Faustina Fosu ono so no eye Daddy Lumba yele ketuwa yi aye flene so odobro ni Priscilla yi ono so ahona mena di pa enya asam ketwa abusia kai national so say aha guso ayotumfo ba TV Plus abusia yankwane nkonko tie nsem bia ekoso na nkomo bia ekoso from Team Legal Wife for aso ye nsem omo kan say omo hwasa ne ye abusia panini ejewusu ye na there is no way say and there is no doubt to say obi kase ye papa no ya hono duro pa bedianko amanadi abusia nsem bebre kan we say hu a ene Team Legal Wife for aka me pese o ka me ho ekokoje eye nsem no mu nchirimu e de besisi ye me ntumi nyentime ndandwen so obetumi aye but the wrong decision no yes say sa ababa ya na mo a wode ma me se we fa so a oba for a purpose oba no ni esusu wiase na ka mo de esusu wiase na ka we ya wo se physical and ayi they said the one na ebusu apeni all of the sudden na ebusu apeni go amoje mo the first that so ebusu apeni de onane no ebusu apeni no anane ne deda ebusu apeni no anane ne ho deda papa ne die wo hwensam kan a no ne da nya yi ni ntino me papa no menyini ni o Daddy Lumba no mo sikadia ya ga so mama sikadia na my name aba why no Mrs. Na debi obi sam say nti wo Daddy Lumba no o chia wo ka o te bi sa ka cha na say e odon na odon Daddy Lumba no mo sikadia na ya da bet bibia me say papa enyum nko na mdete ye bejo ma papa enyum onya me re ho a me na me Daddy Lumba team by force na mo ho atobi Ocho, good morning. Me on just me bobo on just me bobo. Good morning Ras Lucifer. Morning. Odo obi an waye mfum so a wo ka kire no. Timi ni appear to say no na wo. Ras no Nti wo se nipa bi a wo ti wi ase a wo ye ontoto yeyi. Yes. Ye ontoto yeyi. Ka obi ameka mo asem yes bia wo nyame aboni bia ba wi asase so a o wadwene ne botaye nti o de bae enye se wo ba na o ye sekla na o bae ka sa adwene ne ni adwuma once adwene ne kreke no ni papa ne boni de o so wo hwe toto ni emayi thank you ye that of human being thank you bro Jimmy Brano want to turn us the exactly. That time mama me yes enka eni ninja na woni ninja ye che bia mu edene de ma say mami Kawasumajo emema na ye ba no they say this obema nyame ama na dwen so mebo bra wa asase so eno wonwene wo ba pa o beta nyama na bobra because you be an nyame man as adwene no nti obi wo ha ombobra na obabi wo kra se de manage fie kra onim sanity nti be ma kra so sa ne Ras tie me Ras papa ne de enye se ontoto na chikra yi o odopro ni abusua panyin na edi nsem hu na papa ne nwum bia mu no ka waseme mo na chinya basa e yo do broni ni abusua panyin na edi sansem no mami anti aba kwacho anti aba nti na wo se abusua nese even kwa no bi nka enyum mfre abusua ni ka wadwene mani panti wase
danse wo be kasa ebusuan wi omo ma afia me ntime yi me ho afiri eneni o no ya dele pa no ya ni dele pe bia ma me kama you land the hey ma me de eno ano no me ma me ti nenso me kama dwene ma me just last week kura me ne ma me tawanto me kama dwene ma me ya se no dem fa pepe yenye de ento ho because adwene eni ba ko futi yes o kan na se mo ma barabo a me ma me na mafa me mu wo se me ka de ha me so ye de e kirew ye de ye to ye yenya aka ye tifi eni ye sere me mo kan na eno kwa na de adwem bone ba but ono na Ras no kana asem cheni sister panyin no enti ni sister panyin de nsam wona no waka you no waka cheni sister panyin no ti na ni sister ni gina so se opesu ohun adekura kun ni nua no o nsam wona no pa opesu oyigu wono se no kure pa me ti UK me ni me sister panyin sa na tie wo woni pa lu pa na ni sister no no waka ni bi a kire no so become any me sister din komo che mi nua na odi machi no ono o ebe ma no and opay kuna asemi ya ye kan se ya enna ni sister ne kasa o UTV Saturday o se wonu de onim de o ye na niama bebre wo ho because on ti ni nua na ewuo na se daje se o mu kire na se no kure so hwehwem because sebi se aponche kure nim se roba no wawe a yekuno nese ni didi furu no ye pe roba ni yifrim nenye nipa nenye nipa enti odibem so hwehwem de bia me kase abusuan na lumba firimu no eni ni nua ma na ye no soft wom na ma me medin se bo rasi Lucifer medin se bo dise mewu nenye sa asem we bi ntimi ntinsi mabusuan mu da oboa nipa be ko se nkana ne na me see Saturday ni nua ne kasa se makwa promote mu amode agrochemfo nkora ne wuwu nua na akogina wa abrea family ni wo nyese no omu ni ho omu nyina abana den na akoyi ne baketwa ne so ono na ms ne me nko abra na yere wo ni nua ho enu nti na ma me kase wo abusuan mu a enyu hu mfiri mu se wo ni abusuan nya ntawantawa nti wache wo ho dem ka wadwene ma abusuan hu wadwene ni mu se nipa we se no wote mpacho watu na se menya sure he papa ye wo ebinum wo a wo mo no ye nkofo bi a wo adocha se adocha life pa na mensa nse da dibumba olivo no Ghana wo wata adocha bi a wo se da dibumba live no life to broni yes Ghana na eno na eya na yenya mamani amamie so we live wo life sa eya na ha adwen wow yeah bibi ti say abaye ya one oprega o se sponsor wo mutimi eligu sa life no pa wo mutu akwatena ba bia wo mu nko back sa no mutie wo mu ko mo brasa that nanka daddy lumba ene akaniba ene tena ye for that long na nanka stella nanka ebusuya bebem because onim se china bi asan bi to papa we ya ana enkran abontin so ye baabi a eye amanfo so sani obeye ho obi anfa oh the no man's land obi anfo sani obeye bi obi anfa ho obi ampe obi asem hwe wo sore na wo du pieto na be na mo enye obi asem ba ya santimemu a nanka wo sore ya wo du pieto ko na obi abewu se nanka obi nim se obi nim pefe se maami we ni kuro ni asomasi na papa we di akwala ba be se ko obi kura be fi aba atake mpokuma se obi be fa telephone kura fra your friends and mami wa be hwe be tita pictures be nya evidence upon evidence na ka medu ba bi eduru ye what dey me ken enti bibie si ye bia be ye part of situation na papa na ye den ewo mu no and secondly onu anka so onu mabusu omudem wey anya afa na asha asi o die ekwaso abusuapani kofi usu eye anya afa na asha asi o bebre ewo mu eno nim se definitely ebetu ni nuanom
Atro ne maame die duru so no. Oba aboso. Oyi ne maame frim. Ebe pe baabi ekora ne maame no. Ema obi ehunu. Wo ma na omo wa abusuanim na omo hu de ekoye. E na omo be abusua no. Na wei onu ankasa na kobo aboso no onu na eduru no so. Ena ne nua ma no mo no. Die oye dede. Ena sisi a no akokodi wo sa camp no. Na sister no na ni so ade hunu sha. Ne bra no so hunu so e oye nipa na ni so ade no nua kuma no ba onye nipa na ni so ade hunu so enu tina na mo hunu ne saa no ena pani no so eye nipa oye result se ne bra no akwantie so be ka ho ni nti wali no brodi se ne bra ena ne yire no so ware no ni chocho mucho no so ono so ye reserve mo broni ti se omo. It is acrophobia say no more your madia. Good in a chat. Omu yanum say baby. Mute why. Woman yanum say baby. What you say? Ye the da woman your man won't share because of mon yashi. But no more your money. Mammy, great my patcho. From 20 years, to the Bible, children. Mommy, who need the happy wabra boom before 20 years for Ghana? Me babu chirache, be a bema. Then so no, near me call more Ghana and Timmy Babu to me to me ye ba. Men from Abra born to chacha. Meaning there may be pay free krum hako because a hoya mammy and kamame mama. I'm a tana we munin so to cram in a moon. Intino Oban, unim say in chilling ye. Inti na ofu elu prese wo ba amen pache wo yepa tu ba en to wasede se na de wo be peye no hwese wo benya on sa so na se wo be kofia wa kotene fie emunti de ma yetu kwai na nye sa na se fie ye ma ya menyi ni se sikani bia ni ho wo Ghana na ne ba be tu kwai be ko zo se de me no mienu ye ho zo yi inzu tokra ni enemu awo baslo toni enemu ko adwuma because yin say ya nkwa also efie ye na ware na do o maba ma me there be omo de na ye different from me no mienu but what ma say enu ntina sa ase ni se ni pa na se fie ye na wo ba na sa hanya sa wade ne nkoyi ma na obegya yakọ jaiko because busia be so mu wo sa wade mfa ye nko ba bia wo unyewu eda na abewu na wi ase asaya ma enye fie bia na sabi fie bi mo ho a wu gya ho ye kora wu gya ware e be ka cho sa ha ye nya ya ware no matter what on be ka cho sa to bu ase e bi so dia mama wo kan say no ho the same thing na si we ye fie me na no otutu efie ho a oye bibia obi wu a manso kwa ba wo hwe esi onu ni free mu no 4 years oda ho hwe free because onu na wotutu fie no onu na ekọ no ti sa de ne de eye no kra pa me say deal no onimu fie a ofri mu eye no kra but ne wo mo ne say ni nia no eye ma na on se fie te sa no wo mo nia mema to stand ana sa eja confuse no ono onye oha adwe o onye ni papa wo ye obeto atwene enti ama wo mo no so emfi wo mo ankasa nim se wo mo fi nru papa no ho no wo mo nyina bobo mo ho kakra because ye ka kenyo no kra oye abusua pani papa no abobra o wo nua ma no ma wo so be so se ne yire so be so ni mu a wo abusua pani o tin ka wo ma onko ne makura be ka se ye ne ye ma me be ye we by nam se owo mo ye abusua bi a sabi asembe se ya hawa wo mo ka no etan enyan ma wo fili wo na fe wo mo bu ntanchi ya nti eno tira we koba ne sa because na ka mamre mu de na ka abusua pani woji wa yie bo so a wontimi enhihye aye no wo bibia kunani wo mana sonte kunani ana dayi ni nua panyini enu afọ kra ni mana sonte wo panimpon these are the pillars a ye de hihye aye emu bia ni ho a wo mo ye part of it so wo mo ni ho kra na wo mo wa namsifo wo mo ni ho a wo mo wa namsifo
na so pass a story say yakodu your friends say do Fresh Star House o say na ye koya ye beka ye ko hwehwe mampani ye koya mampani ni aye busy na we twe no so ye busy ne ya cha ya te say 6 December ya share yi emu rem So from emu rem pa me first na kuna ni mo she asabi why anti aba me bi Mama Kasawai. the great cancer bi na me twu ha gene sister na bi wa okona ni bi wa panchem me ye ko na ni na ayana ekona for ma me nchiro musukata Actually, all for no mute no why. yes ohe ekona abusua ma ho ema no ye strong ema na nkasa ni eden but me ma ne da kokko emema ne ye omote sa se yempe enwa asem na eno no sa intimacy no ekele abusua no enti kwana abusua bia obewuram no so obehwe no meka no krepa emma ne momani ede hwe ne nua ba bi na yese ota akosua se wa achi no a omafale court issue se den se Penny no ni sister Penny no yes so mu yi ono kra na be ye abusua pani anko betimi amanage bibia ache be ma na omo didi sa na wete wa abusua nim ekona abusua bia ni masema meken say minim se tete wofo no tumi amkoje bai sa na mo ye ne dia emema ni mom na emre bet ema na ehye ema ni kuta sa carry power abusua Penny a woni mama mere say abusua Penny na wo de hye da forma wa court ade a wo mu enuanum ni nyina ni abre o ma hye ekona ko bi wa ha mo nkoda mko we chire abusua nim no mo nko tetetete wo no so mo de ma ni mom na koje ye na emema no mo ye o mo sa mo nko we chire na mo ndane no na we de emo abusua no because a man timi medi abusua ni but be ma so media na say abusua no achia dem bia ko na abusua na ainsi abusua Penny for no mo pesa ade na kasa wandi no the first place papa no di no kure na no kan ye say onim odobroni no na yenim asa ba bi enumode na asa ba bi because sabi enye nanum de koye ne de ene nani na kobra ade ana o time o ka sansem no na on country say DL no sana na nihie mu tresa anti aba wa yi ni na ma asi waye yi ba obu sorry mpacho mi mute sorry me ama hu so wo ho enu tina me nyi wu nto from ka me US from krada dada ohunu se okay oye hwan it's na emse abusua pani ne dwen se onhyeda nya obia wo muti abroche na ebe omo bra bato koya ye biebie nyoma bia ni so cha ne se waye yi o no hwenya pade ne bra wo ba wa ehwana ni refi no wo se ne dishia no ansa ne ye be hunu dadi lumba eye the word lumba ama dadi na be ka ho no kura no na there was a baby a ne nyumu no o hihye from day one o say oba ne bo ni chidom ehwo ne arefisuo na papa no no moye no na eto so bie mo nso o mama ne hunu say ebedi ma mene nsa anaso ono akoda ne katampa so no ohun se ma mi we ne me de hye na hyase now oye na wie ye nso ka ho enti sa odina ho de nyina begina akoso ese wa ya ma mi akoso ese wa brakatu eso dia na free say ade na be kwa ba bi efiri baaye na mom obehya akola ye chi no omo ebu nkamfa ma mi akoso ese wa so na se enuoma ne dane kakra dia obenya ntafrement ntafrement no ani papa ya da petwa bebrebe ntafrement na o ma so call your friends obetu abese one time president your friends parliament one time parliament obeye dey obedi bie no obedi enimu to say oye a funeral coordinator the one free being a member of parliament abeji
na obi abusuam be ye kwa ha breyi pa onu se ani so ade hunu so onu se susu ne ho ani wu ankasa onu mom de ne mo Great. onu mom de em so wa bo ni wu odua ani so ade hunu so ni wu odua na bo Me bese meka asem kakra me chache obi bia. mama Ellen kasa Yo, ba cho ya so me say muma ye hunu se papa no wo hu. Ni nua ba no oni na di nkomo bebre. Na nka badwemba bi wo ebusuen no mu a nke wo se ehọ no no mu ewo so mu adwen koso se na obi a wunua emponi obite oni oba ati oni na wo oyiri pani no so wo enu nyina wo Germany ho na emomutumi ekipi unua ni secret from oyiri pani no ebo do baya se obetumi enya ne wo se unua na koma so ade na unua na bi oka wo ba ketwa no ho asem de kire wo so okan no kwan paso anka ye nyina ye behu okan no kwan bone so a ye nyina ye hu esa ne se enuama na nuama ekoso a papa ne kache ni nua ba no ma me ka no krenkyere mo se wo bi o eye ka ne se unua be ma efro so unua be ma ne udi nkomo pa mi shapa so me brother Penny odene battle me na oni me bon komo otumi frɛ me o se a mete wonka na mekuma de atomiyem because me behu se ono no ni di nkoma ohia akrokro ne arekyekere intimi mi hu ni ki intimi ni bon koma me da fom kra ma me tie ni nsem obeka bia na metu ne fo wo kwan pa so inti ono oba bi nete na saa girl no ebe de betu manim se opese oye adwuma ena me kope mi peska ena me de ma no se ne wonje ena me oka yem se na nwumre ena me se ni ska no e de ma go ska no open na endu 1000 Ghana ena me de ma no ti me de ma no so se girl no anadwo na me nua no obenya diabetes kakranti no ho sorry ntumi ne na se ne ope inti sa wa fa na chi ena o sorry a ne boy bi ahihye ho ena omukọ na nyame a ebo amenia ne se on say those phones no China phones no ebi wa automatic recording inti girl no de ne phone ne ma no ena girl no course a wo ye nyina recording ma menua no ko hu se sa girl ne kra no se anadru bia na girl ne kra no se okofa nkosu aba nti yet osani audio ni nyina de maame ebepe mu ne mini girl no eni anhia biom because nya se mene na eko basabasa o mene ne yo okay ba makuma mu de mempe na asem esa ne se obi ade ye na ade se ni nua ne obeka no se okoya omu a ni nua pani no anane sister pani no ofilise no mini obeya de ode ye ni ebi kra oba no kra tumi fa phone efre ni sister pani no to ede charge to ni say o brother ebi o sorry o ye mi say you o ye mi say nti eye den ya obenya oni nua no ebe frɛ wo ma obra ebi enya abotrema no oye oba o mbekasa ebi wo nso ni nua no so be frɛ no ena sister oba no nioma bi sei na mihu wo de hwe evidence no inti maame ne ba wa bana na eho na ehia no yesi bebi otofo se de ebo ho no na chese eho hia no pa eho hia no bibia koso na maame na no modu o pese no krede di na obi ehun se eyesi na meme pa akiro se bi nke eyese ohun asempa anase o ebia boni bi enim ena wunua bema no eka oba no ebi obroni oye mi se oye na kamenyi ni se wunua de obeka bia nka wakuma no obechi na sompam na ebusua pani eye mi yase se wobi bonani kirewa papa ewo se wuhu eni kwan se wuyi ne ma eni kwan se wo bona asem tugu because onu neni nua se bio ebia bocho kwa ne brother na de ne koye it is say na ntuma agoye na de ade mono de a hunu se ehia maame no ne boni a waye eni say
asema meka mo nyina hu se obi ayedi tie me se wonni bi oda wakoma so ka ne timasem kire wo wonim na brabo mu nsem inti ade inti na mi amenenete na wonni yi se bi osanya mo nkofo afa ne wake up ye omo keka nsem fo epeso mo di ma me akosu atemunti omo ka ne se ne omo pese omo ka no nanka sister yi oni le kuma yi na te abrochire ho nanka ne kuma yi so ye nneoma bi enye because bema bebre omo ware bi okwamba kuma afo no kwa ne kopege omo na fofo bi anaso omo ne connect ma omo nua bema nanka ye friend say woni nua bema le nya ne nakoma pe na ahoto wom na ono so nakoma mu no onye mapanini hu na kare ni age say oh nua bema say meda oyo okay say wenye obi ohwe no na asumdwe wo fie na mom no ayi sister ye hu say no mi nue wodi ni ti ko re mu no say ni say mi kwa na minim ba kofu akohu adansidfo ne hwan mi na minim dia ekoso ana mi nua ni ti hu kire mi a mi hu ni ya mi nua no ofe mu ebie kwa 3 days no ni nua no kasa ni nua ni ti ade da so iti mame no ebaaye no asema mo kan Antona kuma so Antoni yem sebi o oba okronfo kra wo ro okronfo ye china ni mame koko beli no wate wo bodamfo mo na mo bia wo ro maka mo ne hwe anakoye ni bribia ho na mo so ofiri obi odo obi akoma so iti Ghana for iti asema mame o hwehwe no ne bone ne sen na wodi munye nyansafo na badrim baby kra emfa na adwen to fam say no ekuma yi hwehwe ni nue wo mu yi sebi omo ne enim se dadi lumba ni ge ni ti o oba no nyi ni se ni nua no bekọ yi ni nua na se atwede akata ni place bi nua no akọfọ oba nti ba me so kọfa be ma onye da wasema ni nua na bi one na ka sebia minua brempoma oba papa ho fefo ade a me beye ni o oni ne susu ho den ama me ni to bi nka sebia na onim de ne brother adwen kire no ena omu kom timasem ena onim de ni nua ne pe ena odi nua ma hita na kuma no ena o make sure so be ma nua ma yese ne ete na nka di nti na maami beka se no me de menti ase da minti ase se chance ne makasa chance yare na bibi hia chance be bo mama ne chance be ka tem se bimpoma me yare bimpoma me ha tutu me bimpoma oba me ni to hwe me ni ma me hwe me hwe me fine me pa choma feedback we wi awate ma me asem ne ya mare wo pa me da ma yese ne da ya maso me wi ameka kire mo wate me ka kire se me minua ya ka kire me minim so obe one nete no se ni otumi be gina simpie ni apaso ka se me yuri amati sika wari akoso se wo ontumi nya me sa ada no minim se papa no ebia ni weakness ne de ye hunu so ye nipa boni ni o but ne yuri no ebi odu omo nim no ontoto na se o omo hu se oyoba pa omo hu se ne yuri no onye nipa boni fo what you say inti no adinti na enye wenya young girl nanka wo beda na me ababa woi di otie ni o mi nuaba nanka obebo ni nua obebo obeya ba so nanka oba ekuma enye sa o unua no da ye wansore me enokrasem na make enie mi frɛ nipa so mesi mo mbehweye mi frɛ benti mi frɛ wei mi frɛ fosti o me kase mo form sanka ye ko frɛ police ibi ani pictures e wo honi videos e wo honi ekuma betwe manso ekuma baka se nkohwe ne nua akira kwan wonhwe nko nka hwe ne momu no we aka we ena ko hospital no ko wuyo ena me say oda ye no wan sori o ena me say o ko no poli no bo ho say di ade pa na onyini say bio se bodamfo kra wo wura na so okronfo a ya buna obi ani so ye kronfo ye de ni tu na sa ne maame etumi kose mu meli me be ya na ka obrempo say ni nuaba ne nka ne nsengu ne bo no nka se wo nhwehwe on pehwe tie
On peria ahwehwe. Adey busuapeni. Ebusuapeni yenya sawate. Yentu yensunu ngu emfo bidio. Papa se asem na aba. Nia wo ye na magana fo kase o sebio ye mu bi no yenye dimifo ye hwe ade. Nneoma ekoso Collins kra we ni monyam esene papa enu aba. Collins ekra we ni monyam esin papa enu aba. Te wo ka asem na mo abo ato egu. Edi na mudi hinta. Edi ade na mpese mo cover ho ema wo bi dihye ye to ne twene sa akokɔ. Me pa mato ebusuafo heme se asemusi ya wa ho akwai se meme ye ni peduni ebekɔ asɔre sofu hu me ho asem nka de bia me bibisa me ho se ade because me to se obehu mi se bremu no na wa bremu enti bibisi nso ye din se me mehu ne ntem enti de bia me pa ya me bo se radical bibi kyerɛ me e word papa iwo ho ma me hu bibi ene da ya me so ye papa no wa hu eye pobi omoboy na papa no ko hu ye wate eye pobi ene da ye no a kyerɛ me no sa na me de me da ye no me ti ase fa eye pobi a because da ye na ejina ho mame eja ho mame ene abrante na mo suspect se wonim hu bi no wono no ta me so ene oba bia kan bom akomu kokumi woda yem Emma omu so omu twen wo bi ene nyame ye madom ena me frɛ nkofo bi a omu te osebio ye nu esemfo ibi omu ti side baby omu de me fa ye nya sa kwan no na omu de me kwan ni ye simple enso omu de me ko fa kwan bi so anka me ne bi na ka omu wo me atum ena me nya me ti didi mu ko wura dan na omu ne me kom no to yi se nipa ne me ko no se na damfo na ene girl no na sa ne girlfriend ena da yenum no asem me no me yonko a ma trust no ene abrante no na emu kwan na omude me fa so no na amna omude ti se ayi bridge ayedi inu egu so no bridge we di emu wa papa me hu na wie ye nti ehọ na omude me fa na metie adua no so na pese pia me na bema ni oba ni jameti pese opia me to amenanum ena me force ya to me fa aduam so me ko wura dan nu asem on be ka ne se nipa ba ko ba na omo awie o ma bekume na me tete me dan nu na me bibia me se me nkohwe ade kro omo ka ena me kwoti se woni oba ne pa omo boni iti me hwe window mu no na tete kwan de tire we yes simple a me nkofa me na kwan bi aso na me tie mu frɛ nkofo no no ma time so anadwi pa inti asem biara ye ka no ebi ye nokre asem bi esi ye mu no ebi ye nokre inti mun jai ma me bempoma no hwehwe ni nuanu wo mu senye ni nuanu senye edronom de kuna ma me bempoma mesrao pa nanti ase na hwehwe de ekumu nuanu ne bona da ne ma nipa kro na enim guase ne ntu nipa no hu se ye nkumo bi akukọ bi de kwa sebi odadi lumba oti hompo eno wafa ayi poma poso enko obetufo enko obema nipa ehu yinyo mu faso enko ebi kro obetumi akire ebi ama aso obi aso ba yate ne se ayi habaya etiato atwene keke debi we na menti ase amede manu ato me se me nkebi me yesi nyina ye de na besi form ama no kre na pio epige nya no enya kasa nti mu amode mu si mu nsra de wa asase nso a mu de mu si wo bi funu no ho no na mu beto ayampie edi wo bi maame na obi papa atem a wo no o hwehwe ni nya ni wo no mu no mu matwe camera sem bedi na tema mu nkoso na emom no hu sem efiri wo so de beba wo so se wiase no wo se aka wo nwenta ye wo da wo de koso because the asama to no nim ni yawo a wo kom ni ade a wa hwere no because ni nia no hu ni biom o hu ni brother ni biom o hu ni nia no ko hu ni biom wate wo hu ni biom aye ka matwe camera na na obeye dey na wo hwe Master Collins so say Papa Collins papa hwe dia wo ye ni ye wate hwe dia wo ye ni ye masa
obi ebusua mu asem ye nkogine mu nkotwe ayi o metro say wo na wugine mu hwan na asoma wo na nka enye we ya me matwe me ho se me bi nam me sika bi nkomu he me nyamfa so bi na me pe wo mu a enye jai na me jai ma ebusua no ebusua peni papa no ni ni ama no se bi obi ko na me hu de ope afa ana me hu na adwe kuta no se me ti we me mak me mebusua mu kra no munim se bibi tu me ni me nua ma he ye pa ye be frɛ wo mu ye pa assassin tiri funu mun kai hu se mu di the same thing eye maamia mesa e ma ne be ngina se o mpene ma mu fa sa ade ne nye epe bebi kra ne maame won se mu di asa akono so na che se mu di efunu nipa wu anamope muti wo maye mo ho evil village warriors oni part of ma enamope ene na mama nije enu na mama koyi montom egu adakem na se mo ye kanesen so when the dimpo ama obi enimpo a wa hye wani monyam se bi okọ baby okodwofo so me wo fase no papa nti wo be konsapan ana munya dia mu ye no munya ne mu ye no na nipa brimpo wetutu wate obi di si obi nkwan ehyiegu abre wo ni fufuo obi nkwan ehyiegu akosha brimpo ma kwan ehyiegu ayi ya kan se maame akosha se wa ne nkwan ehyiegu abre wo ni fufuo wate wo ni fufuo ne nkwan ehyiegu na monhunu se eye nipa was enu bi na yemu bi no ya fa ne personal amonti ase no enu bi na ewura yemu no enu bi na yemu ewura yemu a yenti asem na se a anase ya ko ase ye mamon sai bibiri sa aden ebusha peni aden asem we na keni kwan se ukura wo gigine mu ye nya wo ye na wo bi ewu a hotel a wo koda mpacho papa ti wo betumi ayi 100 million kura se wo de koda hotel ase no kwa 1 million wo betumi ayi 100 million se wo de 100 kwa so 50,000 se wo ti ben baby edu wo betumi ayi 5,000 se wo kodi ase no na wotwe eda form Ghana ha eda form enough from kai won so we jankola wa echiro ebi kura ebi mu krampo ebi mu krampo ye ni mo omo ebi afi na ebi mu kura beba papa na se wo si wo betena se ye yi ba ko na masai sika de a ni ani nsu no ate no anu no ote no de ani nsu ma ate na anu no ote na na kosi abrempo ma ate no won hwe bible mu ebi si yo oba ni bawu eni de ni banwu ye wakofo obi ba edru si ye nkuno no wan obi wo ho achese ni die nim ebese ye nsei obe hihye eche ese ye mfa no ho wo moka wonye hwe but wo aye wonsunu mu no na wote ne nka me de ma asem a menti ase a me de me so anope ma sorry America no se papa ni wo no ye foa ma me no so won hwehwe wo hwehwe na wo hu ayi ni body ma won fa baby onfa baby ayade bi na course nti na papa ni hu ye no me pamacho wa me kan da ye no hwe wonse papa no ohu bibi nti na ofre na damfo no se kan ho ebi ameka se ebi kwa no ho dodo na wontumi kura ma no ho so brefie se obi ka se bre de bi abrewa bi o ka kire me na wo de ye ka se bre obi ka se behwa de woni madeko nti o se behwe obi ka se bra woni made o se bra bra no ejina bebre udi e kase bra no watena wasa time a wope ye nya ne sa de bia mame abrewa na se ma o ka kire me no nti so obi fro bi se brefie sese ya mi ya brefie sese ya ase dipa ne tumi abefie ohun bibi zama sa time no tumi frɛ ni nua no sa time no oni obi a wo be frɛ no na ahwa papa kimpo no odi no krema nadamfo no nti utumu se ne call de nadamfo ni fe ni agoro nti onim se nadamfo we die bomu ba ko pe obefa na odi frɛ no enso odi frɛ no tumi be gina aponachi otumi be gina aponachi sa 2 good hours nti papa ni hu bibi nti na ni niaba no wonte ase no na mu jai no so on cancer ma na ka mu be hu nsem a ni nua no odicha ni sister no na ka busa peni kan sem bebre nka ye ufufuto no abo udi kosua hye na de aboni pa na no na ka wakata so because the moon yen mu pushi mame na ma Collins e di ope e che mame so onu na ye onu na form ikuo na Collins pacho odi na de kuo no ma wo hwehwe ana odobroni sister no ge no wo tale no ho de enso ye wo ge no na
anaso ma promise o biribi se wo mu wi a obefa aden obi ye jai twe ho a wo se metwe be ho munya ye mu ye na se menti ase aden ana wato eye ni se wo na wo discover shame na wo wi a wate wo mfa so papa janya wo ye no na wo so wa wo mani bi o janya wo ye no na wo so nya wo ni oba na da sorry o janya wo ye no so bi to asem na babonte ye hudie wo mu nyina ye hudie ko nyina ntie nyina ye wo right say ye can be di kire mo because man jai de mo ye no na bu eye da mo de sa mu kwase asem no ne mo nyama no basabasa no kwase a ye mu bi no me si ye be twi momome atwi afamo so ebusuafo manu esikakra me woka no etete me pa why dear mama why dear Yamisha ma Yamisha Monica sa wakasa pa asa no abone boama ye Ibusia from Pacho betima kasa kakra Mama ya botu kra ya botu. ya pacho yo Se facha o kasa Medamo sibebre Pacho FM adepa na muhudi no rethinkers of Ghana because SMA nyina ye sha ase ne rethink papa mama se wa semi ama ye nyina ye hye nyansa na ye nim eno ne rethink no ewi ase de se da so ti ade chi e bia ye hye nyansa masem kakra meka ne se aware no se be ma ne ba na o si de bo se efie de no pa hwehwem ne hu ade kunti efie de no pe emo baby anti ase me nya ni fiaware nkwa because what ase me ye ofiaware a ni ba ko fa no de be kokota ko ye no ade ti se nipa no oba no opefiaware a hwehwem hu ade konti opefiaware bia no adi ka ware dada ti no obe ware waka ho no se no be ka ho a enyina se wonye efiaware ye de a na ne onfa won court aware ye ne aware bia ni kwa ya aware e chen court de ti mu mienhia nyansa nipa no oba na so so pefia ware yenkwa on de ompe kota sembia bibi wom pa yenhwehwe mu ne enhu ne enti a wo pemede a yenkokot nkosan ana ebusuafo meboa wo peme a yenkokot ne yenkosan yenti mi kokot nkosan de a na chese bibi wom because ameti ase ma ye me ho ade wo fie a oba wo fra ba akofa no wo de ne be kokot Masema menso me kan no Erade nhira ye nyina ase ye de adwempa time ase wa ayi o ma me mbobati wa na Asante Queen nyame nhira mo pa ye de bia sue nyansa pa medamo ase pa cho beti meje merciful Good morning bet so about so Meti ma kasa. Pacho about so me mama nkasa na me kwa Pacho, you so kwa adwuma no nkasa why? Wo so kwa adwuma asa mi tu hu. Ana o kasa no hu so. No, na me phone so no kasa ntina. Eza platform na ma me start. Yeah, me ma semene say nti Priscilla me nko ala tifi ona na ma no ama penifo bebre ten ho fie e dey nti no that tifi me na me concern sa dey nti pa no that tifi ho no e dey no wo that so te ho no ma won free ho te ho ka say baby food nko 27,000 e no wa boka. Are you serious? If you are there, it's a stubborn for my almost to free feel. Yes, so occupied baby notes, no, none of my and this is what's my fear. Our two will be happening and the first will priority and think away. Meaning, what JJ, I was happening the adore and yet no one. There's a good dream. One, just say, and ma, I said, yeah, over I said, 777. Could for soon meet a busian as a woman need them. Adey na ebusa pane na so ntimi mpusu ne ho a enya sa na na nti obi susu ni wo betimi ayesa na ana wo beka bibia egu na so no ese wo mo de na tinase wo mo de bibi so ana na wo ma sukọ no ma wo nya me enya suro na meka kwa nka kola emeji maka se wonana na all wine no sa how
Abusua Say say na kwana for moti o tom. Sa na me ma no moti. No, but sister, very bad. What you try now? What it? Oh, hi. Because me, I say what Ghana is saying. Say, if sabi obi pa. Busuani na wo fie na so wo nya ne dan pan kwa se ne nkofo wo fie ho ne ade but nipa ne dan na nipa ne ayi de ya tutututu ni nyina so na ya ma busuani bi te ho no no so fe ne eniama na we die wo dia ati say empana o ne nete empana mo manya chiwi oh wow Priscilla dro ko na ma me wo ma di pa ya mama hwe bibi say encha ya say wo nafe de ya me ya na say do ye nyina no no be wako na mma nso na ebi mama ni na akwaya generation no gina so dan no abom pa ya so se me tutam nso na ntimi tuta ade baba cho me jam da wase Mepacha metimi akasa. Mepacha utimi kasa. Mepacha o mummi se afia. Afia nya kasa na me nua kwabena na me nua. Aya ba any adwa ye bo afi. Mummi sa ye friend say. Ye ni pay. Me ba nya COVID. You are Mudu Bekuma Bonti, so me Bruni, Mudu Bekuma Bonti, so Mumisa, your boy fairy fearful. No, Momuni, my dear rough, may buy a medical doctor. A year bushia, edgy, intimiditu. Tama me buy you are now COVID, no, or Yari, no, Dahana. A fear, a frame. She was very sweet, a frame, mamalistic. And mama, me bomb pie. Na me ba no da intensive ward nyanyame adumti opeja me ba na mo mi se me be ma no ne me wu ye no yen kansem nyina o yen kansem nyina efie nim de ekoso nyina mo ba ti efie be ka na me nua kwabna mo mi sa ne se ni nua kwabna na ne ma me ba ni nua kwabna me ba yiwa ne papa nua ne kwabna no nti afia minim ni ye ada me ba ne graduation afia bae minim afia ye pa nti mestre ya ma me no onye jimfo so obedi ni kunu be che o okata papa na nim wase so o protect no ti say ye mu bi no so ye protect ye kumu no because me ba ne papa ye sofo o ye sofo Jesus. Yaudi o ye mu bio me kwa Asante platform me ko betiwa ma mitimi miema no nkasa. Yaudi o ye mu bi mu. Na Ghana me mamo no munim Kristo no mo de akatakata omani no mu praye. No mu praye yo. Sister, me kana makakwa enimu na makwa aka ejire. Mesre baby edru ehia mpaibo. Yedie. Ye mo mpaye maye maame. Efise me mpaye ne de me bobi. Ena munim se papa no so gya me si obema me kofa ne no so me ne na sase akwa akoto no. Okwakoton eno fa me marriage certificate na ni yire fi soja photocopy ne to me dem na muni mabrochi am system baby amekobia omosu wokunu sister me se me kasa o baby amene me ku asase da oya refa bepo na se yet on almost $40,000 na mnim se nyame me kasa o maye di me ba platform ne shmawa be kasa na yaudie wo aya maame akoso asewa maame wo just se me mo no si meja yen ka bo abusia medi ne ho yawo medi me maame ho yawo medi me nyapanyi ne ho yawo
Oji tumusi ya kwa kase mnufia. Wadi ya ishamo. Simliga. Wadi ya ishamo. Ya bompaye. Obeti wa asanti. Sankrofo mienu we wohu. Muni mse mi follow mu 2 days. Na me na ye. Mi koji Italy for beka se malatia. Mi yare de fie. Na mi limbebe muna mwadi mpriye. Omode course ako. Dageno. Ya bompaya. Ya mompaya masanto follow no. Na kono mo kona no adin anu ahye. Na fensu maka yeme platform kakra ne de bia no mo beba abegina so eye Ghana nka internet ye beto ebroche yenya bibi fama lawyer kusi yenya bibi fama ye maame no nsoma yenyo ni e man kai bonu so akwan kire no enos nti de me meka no Messi for Obienu no bin so fro. Na ni nyina ne se me mpa ebo ne se ye mo aboa ye ho. Na nyame ni hene e ma ye ma me no no hene so ma ye. Yeah, that's super. Mami. I'm sure. Me pacho. Mark. Eja no chi wo azime wo be kasa na. Jadi macam mana semua, apa ni kau cerita. Jadi nama orang yang mentem, apa namanya macam macam yang macam sih, mana ada, mana ya macam, bukan bukan macam. Me pacho agua. Abedi Auntie. Isi form dah kita, orang dia yang nama kan. Mary akra ho chese ade na meneme. Auntie akuya. Anka misu ikra. Auntie akuya. Acho kasawai. Auntie akuya. Me pacho kasa. Aba. Auntie aba wakasa sao. Oh, sa. Woman kasa Auntie odan chen. Nkasa kakra aya na heading. And some just a money be a camp to say, hey, ye baby platform ban, yamma the whole Ghana map panya. Quebec since in some Quebec to be where you because a money be now arouse and say, maybe on for I know what to say on Canasa Munchirenipa. Ye mubinum, mimi to a mean come as a Munchirenipa. That you could do man said, be a cosubiano, a woman. Anunti na ye be platform we Monkasa. Yeah, Danara obi ni mo bi. Uyo bia okra na opa na abeja ma ho. Eni samode sha modern because ye maame asemi abeye na maame obi ni mo kra nse hwe. Sana tie ye ho aduro. Emu aye o Monka. Yes, ya maame so be fe mo afutuo no ofoforo so be fe mo afutuo. Ni nyina be koye dim. Waka ye ka bi se bi haya nkwanchenti aye miensam ka. Na me so no meka say relationship me nye obi a me soro ye esi so te se we bi ye se abaye bi asisu mantem wasoro. Me no na me hyehyɛ dem up to now me obi a me paying do adi se bia me ye ade na me ye adwuma but tanya man no se boa yo samo ene me na me gina he na me mpie enti me start ye se me pie ba ko mienu miensa no ene ehun se masoro because adwoa pa be kwa bonti be ba de betena bonti abro wan na je se bibi ikoso na ye no krenso ntom do mani be di akire oh antabat nya boy na ni nyina mu no ye metro ni key point eye say e memma ni bi eye atrofo ya dada fo imi ese me saase mo e ba na me pese me blame beginning me pese me blame odobro ni ma be blame akosua se wa na me pese me bi wo mankasa because e memma nka no kre one se beba ni nyina ye nipa ba akuya ni nyina adan na oba ti abrochire nso so onye nyina na ti wo so ba betena Ghana
ena modi nkomo amudi ye no ye mu bia ni ho muna mudi na matem ho ase ena wo abetena Ghana enti say no ebi mu na o kase na ma akosia say watena ho 15 years ena wonim ne kunu no de chen ono ana ne kunu no onim ne yere ne chen wa wo ye ne aye jaaje a wo be blame oba ne say die enti die nkomo ne course e mo muji tu mu say we metena Ghana na we metena wonim ebi kura ya abrabo mu hye because ebi ebetimi afa se sikasem ebetimi afa niema bebre ti you shouldn't blame ma akosua sabe ma na agenda mama ka se minchiro be ma na etimi ka che so oniska oni ne ti wo within be se 2 months 3 months o se oniska na oniska na wo bo mpa ya ma ne se nioma be fa ma no o de se ska na ma wo yonko baadi enti se leta o be hu se sa ska na so oni bi na wo chenchiro yam komkun hu no o de ma wo yonko baadi a ede na obeye e wa wade mo fa ne sa obe ne de ube blame oba no ana be blame be ma eye memesu omo nka no kre totally mi nyo otwe na me yado be me bi atwa ntro de akere ne yere da be me bi atwa bi akere ne yere wona na wale 30 years anya wadwen se wonfa wachi da watwa ntro de afa oba foforo da e bia obunti no wa amwa anhunu eno ye different enti yem blame ma akosua bebre yem pa ya ye gbo nyina ne se bibia be ye fa oba na bre o hey me shaka wani bi obet me cheke mi ama pa ne sensem otu okra ne ese okru te Ghana wana na enim se Daddy Lumba yesi e ma akodwo hwe title credit man no ne fe na ma akodwo obonwum bia wona ma otwa videos e ma nko ne gunu just imagine say be ma we ye ukunu ene yesi kura obeti watimi atena we mu wa ma abonti amekire bibie mu enu kura sa respect ne keke nti ye de mama akoso enye ya na na respect ne keke no enko be bia nke start se nyoma ebe sa letter na muso ochro no se meme ne wan kam se e be choro letter bebro 20 se meme ne wona na ete sa wale ni ma em se nke letter de bebre busua from ka amro 20 ana nke enyame ba ko pe no ochro e na mo ka hun se bebrebe ba ko pe sei fauna she ni shumu fauna wura ne ho sa so be man kwa no onye yo kakra na nkodu abrochire man yoma so CD ye na ko gba se edroom rank wo se oyi waye na afi oba bi na chengelingi bi ni na one side e be kire se wono ukunu no kra wono be ye chimpe wono no benya ho be kire se wono be ye kuna e be kire wo badata na me se wo dia wo ye be man na be wale mia wo de oba ka cham se adwoa me wale bia ka ho edu se aho kire ni wo mu na no wo de ye nyina ye ntenem ene ye musie mi enu nyina na ye te aho kire nim na me metena aho kire ni no me pekepeke na me fa nwie ma ono no medideo amfa etu pa na be wale bia ka mo a ka kire me se akosua adwo me wale bia ka mo ma ka se ko fa ne bra ye nyina ye nwe gale no ye nyina ye nye bibia e fa ma wie na ne ye nyina ye didi e da na ye di sa na wo se eko na wo me fa me ma me chenchire me bo afa wa na misim emane bi 24 ni kuna djuma ko foma obebo mpaye saa anam se me mane bi no moyire mu ntina moyeye munim you people don't know right munim so oyire kura ntina woyeye odwen se omode mo wo hu ni pese me kasa ko echiri me wie yo abusia for me cheche mo Yeah, Joseph. Yeah, they're great. Yeah, Joshua man. Mwanya, they report to my account. Me pacho da be me pacho. Mama dey am power tap why? Mama was here on mom power tap my any report to account no Ne, any news or honest. I auntie aba me pacho me nti wona I feedback free hoba pacho. Me pacho tap my why? And yes sir, you be shut down. Mama was here. Yeah, can be ma me say no. So far that is omo report your account na. It's your so life for restrictions on kwande de mai. Okay. Yeah, na ko ni pa baby in life. Mwanya sade no ho. Yenya. Yenya so much. Okay. The same thing na yeso. The same thing ti ebusia se twasa e basa so na ntwa yi. E basa na ntwa yi. And
Me pa mo chawa mon power tap mon like na mon share. I omo report it. You saw life as so you saw life na TikTok air restricted. Me pa sure e fa na wo mo wo obia platform so a ye kasa nyansasam ne ye kasa nsem we no mesamo mon kancha mon crofo ya wo mbegina sense wo mon power tap no mon share no mon like it no mon kansempa e wase ye na e wo so no na ye send message a good life na mo ka inspirational yeah nice one monya sa de e ba ne sa na e ma TikTok nso hunu say yenye nsenhunu ne yedi no ha na emu masempa enti mo wase o yesamo mo power tap mo share na mo like mesamo pa Mama kasa. Me pa sure no time buy me baby say ye da mo asimoni adwuma. Mo ya de mo de atinse mo call night nyina mo ti me ya de. Enti ye be say share bi mo ai. Me pa yo. Me pa mo chawa mo power tap why. Mo power tap na my life no enkoso. Mo like na mo share mesremo. E ba no sa e boa pa ma yetimi stay on life eche Emma afoforo so be chew madwene. Eye auntie aba me pa cho kasawai auntie aba me ba cho me wa pa cho kasa me ba cho na me say asem bi asima adwuma na me say me bisa say time na odobroni eba efio me te say say na oye nurse bi e wo hospital me pa cho onye nurse bi mama me pa cho onye nurse me pa cho kasa okay into no lady no onye ejuma hospital bia me pa cho na at the age of 15 16 17 18 years Ghana hospital bena ombe fa nurse ana ebushia company Oje mama fa na Ghana wo mo man na Ghana no na we say bi e mo asem ya na ye wo ma e wa abroche ye ma 15 18 years no mo ye den wo mo ye intensive SS cra menya show so wie ye so what you say so okay enti me asama me work an say e was said ye tie ye maami ye chi ye was ye koswa ne ye tie na echi tie ne de honhom ne honam mu die me de bia me ka every minute me di maami na chi pampen ya na mo de ye maami ye maami bompoma de on the sane issues na all peja bane die me say senka me wo atabaya metumi atu akodi maami na chi e wo Ghana ho sisi ye ya enka metu akodi na chi ade kire say maami no ayi wo interview nim no wo se obisa asem na ne ahyate no ene meti ye ewura hosan ade enti na beba sabe meti we menua be ma ye ba akopɛ menua be ma ya me dɔ no wo makoma mu na se bi o ta fa che menua na ya wo abusua panyi mi bebi sa se o de ne menua na wa be hyate me awurade abusua panyi na nkasa no mama no ni Ghana mum na sen abusua panyi ka me ne wo ye one on one na ke wo so ye mo mu ti gina no mbotwe de pepepepe na obi a ho ato no because papa no mi dia o ye bia wo na busha panyi na wo di no say asoma no say ya ne den yo me I don't think for our papa ne side ni bre na bre no bi a wo utumi ka so na wo ya aka 21 years ti wo anka santi ade a wo ye na em say busha panyi no ni baba sana mimi hu no e bia no oni o mama pa no baba ya de na ni say program yase so unti me sane baba ni dia ti akoshi echi ya then I will wish her well because money do on mama no papa timi akofa be hye wa na wonye ho mfumsuo bia but papa no wanya de kra de odi daddy lumba no ene ne yere no abeko a daddy lumba oni will kra na mum yen kan wo so to nyum yo no ane will wa to nyum ayo no ane will
aka kyerɛ mo sɛ ne yere ne deɛ me mo ngya ne mu da o no abla ne hu papa ne sɛ maame na abla ne hu nti ɔno onim kwa ɔde maame ne fa so a ne nyina mu maame ne yɛ edin ne nyina mu maame ne yɛ edin aware ɛya me nyine amani fredi papa no yɛ one person a ade ochi ne sɛ na asɛm bɛkɔ abɔnten enti esi then o bema emema no so ye nhyeso kakra enti so ona bene say ensi mi nkyɛn a e dey enti na wo so wo ba na obi atena se na 15 years na wa me ko salad ne kwada na me mpese me boni di nkwa asem o platform 15 years wa me ko no gina hobby e che se wa ma me ko that say 15 years wa ma me ko a salad na wo de ba say Mama na drafted in 2018 no. Na ye 15 years 2018 versus 2025. Anya 7 years. Dia na chese mama na me 18. I 15 years or 17 years. Mama na me fi a me hwe ni kunu da. Oba no okra. Okra se oba. Wanwan. Na adano kra maame no airport ho omo de camera ko see ni so airport on dem maame ne ye she was walking away from the camera on pempo e de kire say onya that type onya that type me kra me wo concern enti me wo concern maame no eba no wan kra obi no obi eni oba na so for any who so oba which means odasani wo fie ho o ma fi o ma information say maame na eba enti enko twa no ye fa camera nkoto ne so na maame onam we wote say maame ne ho afa papa ne mma no kura na ne baba no Calvin no baba enua ba no me wonam si maame ne bayi ho afa abaya no ne ho afa papa dadi lumba ba abaya no ne mama onu mama me no mo mama mi no oh okay nti Calvin na ye bema ba akopɛ bema penny onu so sai mama na de ema kwadwo de ema kwadwo enti omma ya nwi ya hu na team legal ne de oba tiwa ya da wasio se otumi ye keka bi ema bre wa ware ase ye maame no mo bre ye maame no mo bre se o maam oba akola bia wo si suba ne maame ne papa tse aware ase no se o hwe papa suban a otumi se o maame bre na o hwe papa suban na otumi se o maame anije me papa me maame otena papa ho saa opem se papa wuja no na me papa ye very good man and me dom papa but no onye 100% eto na omuku omutumi kumpo papa na anu na aduani si ne niema what you say aware edin ahomete enti maame akoji asa wa de mo ye ne de a ene mo nya yen isa maame na tempa de ene uni pa kro be di yen atem na her response e de be ma wo na nka wabo so akojata buom amanjata utonsre eni abasa ba cho manu esi